Xwendekaran çend kombûnên nêrîzayetî li derhek cinayetên rejîmê lîdarkîstin. Xwendekaran li çend bajaran de bo nîşandana nêrîzayetiya xwe li hember hovîtî û cinayetkariyên rejîmê û kuştîna xelkê bi taybet xwendekaran û pîzîşkan li ser şekaman li nav mal û nekweşxaneyan kombûnên berfîrehên nêrîzayetiyê lîdarkîstin û ya da şehîdên serhildanê bi bilind ragirtin. Li bajarê Meşedê de bi beşdariya hezaran kes ji xwendekaran, kombûn û mangirtînek berfîreh bo vebîranîna ya da şehîdên serhildanê û şermezarkirîna cinayetên hovaneyên rejîmê li zanîngeha zanîstên pîzîşkî bi rêve ço û van xwendekaran kincên reş bi nîşaneya tazîgirtîn bo van şehîdên azadiyê li xwe kirîbûn. Hervîsa xwendekarên zanîsta pîzîşkî li bajarê Şîrazê bo nêrîzayetiya xwe li hember bin çavkirin û sepandîna sîza bo ser pîzîşkan û çancî destana çîhê şîk û guman a duya xwendekarên zanîsta pîzîşkî li zanîngeha pîzîkî ya Tehranê, kombûneke berfîreh li zankoya pîzîşkî li zanîngeha zanîstên pîzîşkî ya bajarê Şîrazê de li darxîstin. Ordugaheke xwendevanan li parêzgeha Lurdistanê ji aliyê rejimê ve vekgirtîgeh tê bîkaranîn. Pêka raporên belavbûyî û gotina xelkê devere, beşek ji binçavkiriyên ji aliyê hêzên îtilat a spaha pastaran a terorîst ve hatine girtin. û nasnameyên van li sistema fermî ya dadgehên rejimê li parêzgeha Luristanê de nehatine tomarkirin. Li ordugaha xwendevan a binavê ordugaha Kemalwend. A bajarê Kuremabadê, ku li 5 kilometrîya rêya Kuremabad Burucerd de ye, hatine ragirtin. Pêka wan raporan, binçavkirî li Suleyên Verzîşî yên vê ordugahê li tenîşta zanîngeha Azad de hatine ragirtin û li cêr îşkence û givaşandene. Pêka wan raporan, kelkê deverê dane zanîn ku hatinûçûneke zêde ya hêzên spaha pastaran a terorîst li vê ordugahê de heye û beşek ji wan hêzan li derdora cihê razana vê ordugahê de cihgîr bûne. Eger hebûna girtîgehên nîhenê bi rêjeyeke nexuya ji binçavkiriyên tomarnekirî li cihên din de jî heye û rejîmê hejmareke zêde ji serhilderan bêsirûşûn kirine û kedera wan neroh ne. انجمن گرتین سیاسی این روجلت کردستانه راپور هیوا کانونا پاشین 2026 بلاو کر. خوراگیری
Ev rapor li ser velatiyên Kurd yên Rojhilatê Kurdistanê ku li xwe nîşan danên hêva beframbar û rêbendana 1404 rojî de li Îran û Rojhilatê Kurdistanê de ye, ku hatine girtin û kuştînê pêka amarên Encûmena Girtiyên Siyasî yên Rojhilatê Kurdistanê hatine tomarkirin, ku beşçeke zêde jî vê raporê ev e. Pêka vê raporê, nasnameyên 219 velatiyên Kurd hatine eşkerekirin, ku jî aliyê hêzin tepeserker ên spah pasdarana terorîst ve li Rojhilatê Kurdistan û Îranê hatine kuş. Tin pîraniya wan jî bar parêzgehên Rojhilatê Kurdistanê ne. Çarta yek beşayek dîde xuya ku. Kirmaşanj kesan 64 li ser sed, îlam 24 kesan 11 li sed, sîne 15 kesan 7. Urmiye 11 kesan 5, Khorasan 8 kesan 4 li sed, Hemedan 5 kesan 2 lulistan, İhsan 1 kesan 1 li sed, Tehran 1 kesan 1 li, Kezwen. Hinek jî wan cin û zarokên cêr temenê 18 saliyê de ne çarta hecma, erdu beşadu. Ji 119 mêrên ku hatine kuştin, yazde jî wan cêr temenê 18 salî de bûn û jî 20 cinên ku hatine kuştin, 4 jî wan cêr temenê 18 salî de bûn. Li nav van de zarokekî 3 salî jî hebûye. Pêka amarên Encûmena Girtiyên Siyasî yên Rojhilatê Kurdistana girî, 390 kes anku, 317 mêr, 16 jî wan cêr 18 salî ne û 20 cin, yek jî wan cêr 18 salî de ye, hatine girtin. Xweragiriyê eşkere kirin. Çarta se beşa se velatiyên Kurd ên ku li hêva kanûna paşîn de hatine girtine. İlam, 306 kesan 43 li ser sed. Kirmanaşan, 307 kesan 28 li sed. Sîne, 7 kesan 19 li sed. Urmiye, 35 kesan 9 li sed. Khorasan, 8 kesan. Tehran, 1 kesan nêzî 0 li sed. Gilan, kesan nêzî 0 li sed. Eva ku cihê lêhurbûn û balkêşandinê ye, evevî kutbûna internetê mikabin, niha jî şûna cinayetên rejîma İslamiya Îranê bi tevavî eşkere nebûne. Pêka raporan, zêdetir jî 40,000 li seranserê Îranê de hatine kuştin û bi dehan hezar kes birîndar bûne ku jî tirsê binçavkirîne, nekarîne serdana nexweşxaneyan bikin û bi tenê çareseriya destpêkî bo wan hatiye kirin û egera çancî destana wan û zêdebûna amara kurbaniyan gelek zêde ye. Li vê heyamê de, rejîma Îranê kutbûna internetê vek derfetek bi kar aniye û bi dehan kes di girtîgehan de bi tohmetên çûrbecûr bi darvekirîne, li nav van de du girtiyên oliyên Kurd ên bi navên Amanc Karvançî û Erselan Şehî hene. Li vê navberê de, rêkîravên mafên mirovî û malbatên girtiyan Nîgeranên ku rejîma Îranê dê li xwe nîşan danên beframbarê de girtiyan bi darvekê da ku tola şikestên xwe yên siyasî hil de. Lewma rêceya kuştîna xwe nîşanderan rojane zêde dîbe. Tibînî ev amara li berdest, amara dawî nîn û haletên ku heta nîha hatine tomar kirin, ku heta heta 31 kanûna paşin 2026 hatine piştrast kirin, lewma ev rêje û amara rojane zêde dîbin. Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that. But we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days. And hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right.
always been a model that we've been looking up to. We have many challenges, but our goal is to move forward. داخویانیا حزب دموکرات آ کردستان ایرانی لدر حق بریارا یکیتیا اوروپای بونا به تروریست ناساندنا سپا پازداران آراجیما ایرانی. یکیتیا اوروپای پشتی چند سال نقاش و نرخاندن لسر به تروریست ناساندنا سپا پازداران داویه ده روژا پنجشنبه نه ریبندانه وزیر دروین و یکیتیه بریاردان که سپا پاسداران بخنن نوا لیستیا رخصتین تروریستی ده. دیاره که برژی ولاتین وکه آمریکا، کانادا، استرالیا، لیتوانی، اکوادور و پاراگوئه سپا پاسداران به تواوتی خصبونن نوا لیستیا رخصتین تروریستی ده. هر وسا عربستان، بحرین و آرژانتین جی سپا قدس باسکال لشکریا درویا سپا پاسداران خصبونه نوا لیستیا ترور ده. او بریارا یکیتیا اوروپای که هلویس و بریارا 27 ولاتین اندام این نوا یکیتیا اوروپای ده وکی برتگ لدر حق تا پسرکرنا بخوین آسر هلدان خلک ایرانه ده نرازیبون مها بفرانبار ده که به هزاران خونیشاندرین نرازی به چکان هات نکشتن و جیانوان جوان هات ستاندن. سپا پاسداران که پشتی دمکی کرد جسرکفنا شورشا گلن ایرانه ده سالا 57 ده به فرمان خمینی جبو پاراستنا شورشا اسلامی هات دامزراندن. به درجاهیا 47 سالن ده سالاداریا رژیمه ده تا پسر کرنا همون نرازی بون و خونیشاندان نوخوین ایرانه ده رولکی سرکه لیستیه. هر وسا لدروی ولاد جی صدان کز جدجبرین سیاسین رژیمه ترور کرنه. سپا پاسداران یک جوان هزین سرکه بو که پشتی فتوا و فرمان خمینی ایرشی کردستان کر و صدان تراژدی کمکوژی و هزاران جنایت و تاوان لکردستان آفراند. نوروزا خوینین آسنه ده سالا 58 ده ایرش و دورپیچا 24 روژی آباجار سنه کشتن و بریندار کرنا هزاران کس جخل که بی باجاری هر وها قرکرن و کمکوژی لگند قارنه و قلاتان و شوطاندن و کاول کرنا دهان گند و دورندن و کوچبر کرنا خلکی دنین کردستانه تنه بشک جکارنامه تروریسیا سپا پاسداران لکردستانه ده سالین دسپیکین دامزراندنا ویر خستنه. بدرجاهیا 47 سالن چالاکیا سپاه ده پارا هری مزن جه تروریزما دولتیا کمارا اسلامیا ایرانه و سپاه پاسداران بر کرد و توگرا کرد کتیه. دناوا توگرا کردی دجی به تایبتی حزب دموکرات. حزب دموکرات و توگرا کردی 47 سالن لخطا پیشین آشار لدجی ویر خسنا تروریستی دنه. سپاه پاسداران به بریارا برپرسین هری سروین کمارا اسلامی لویانه لسر میزایا گوتوبیجه دکتر عبدالرحمن قاسملو سکرتیر گشتیه و حزبه او هر وسا لبرلین آلمان ده در رستوران میکونوس ده دکتر صادق شرفکندی سکرتیر گشتیه و حزبه دیگل اندام شاندا حزب دموکرات ترور کرن. جنایت سپاه پاسداران تنه به تپسر کرنا خلک نوخوین ایران را سنوردار نابه. بلکو لدروی سنورین ولاد جی برای سپاه قدس او دامزراندن و پشتیوانی کرنا گلک ریخستنین دن و که حزب الله لبنانه او به دسته وردان ده کاروبار نوخوین ولاتین هرمه ده راست راست ده کشتنا 100,000 کسان ده بر پرسیاره او بویا صدما کوچ بربونو در بدربونا میلیونان کس لولاتین وان. حزب دموکراتا کردستان ایرانه تبی پیشوازی کرن جبریارا یکیتیا اوروپای بونا به تروریست ناساندنا سپاه پاسداران دوی باوری ده که او بریار هر چقاس درنجی هات بدن بریارک راست و بجیه. دوی امبر بروژن که همو او کسین که فرماندار و انجام درن سرکین کشتن
او کمکجیا خلکی بێدەسەڵات و بێبەڕەوانên کوردستان و ئیرانê û welatên herêmê bûne biçin û divê ew kes li dadgehên navxweyî û nawnetewî li gorî cinayetên xwe bigihêjin sezayên cinayetên xwe. Hezba Demokrata Kurdistana Îranê desteya kargerî dihê rêbendana 1404-an. مگوتم بوام تونی مگوتم برارم تونی مگوتم بوام تونی مگوتم برارم تونی برارم نمودم ای فلک زمد زمین بروه با تخت گرده پلی بمیرم با که بی کرم خوار که بی برارم با که بی کرم خوار که بی برارم دل عالم می سوزم سیحان زارم سخما چی مکسی ناغ نسوختم سخما چی مکسی
ناگ نساخته با قفصم حالی منه قفصم حالی منه بازم گرخته Herkes odaya peşi var, herkes. Herkes başına tek yapalım, peşi. Aman, aman.
Yaka yaka yaka, gale Kurd yaka. Rojima rojina u rozem ima Kurdin soranima Kurmançla kulorima Zazabadini u feylima Bivakimin ma cangimin ta ahiri giyanman Her azadin iştiman Serberzi ey velatman Serberzi ey velatman Lima lorin, lima lakin, lima görre agerin Bengali wa Rojava. Bengali wa Kurdistan. Bengali wa Kurdistan. Bengali wa Rojava. Bengali wa Kurdistan. Golani. Rojalatu Rojavaya yek haçi Kurdana Bakuru başurla dilma debi yek avvelatma Tar velatan tar ne yarın yek velati Kurdistan Hazar roja hazar sala şerdake illo velatman Kat halnayin kat natirsin nema şeru sarbastin Peşmergeyn u gerillayin şervanin nav meydanin Basar şaraf veylede rizgar ilaha muşaran La dasti dujmin berdadre Badasti mariz gardakre Badasti mariz gardakre Men soranim men badinim Şoreş geri kurdani Her azadi Kurdistan Şerdake lo azabi Rojhalatu Rojavaya yek haçi Kurdana Bakuru başurla dilma Debiya yek avvalatma Egera êrî şûşer navbera Amerîka û Îranê wê newbêhna şer li Rojhilata Navraz zêdetir bûye, dewletên Yekbûyên Amerîka dîvan rocan da xwe ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bîncî, encamên vê êrişê gelekî nediyarîn. Eger dîxuleka Davî de lihevkirinek çênebe û Serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê êrişî baregehên supaya pastarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navên dilmûşekên balîstîk û bernameyên nukleeriye Îranê dikin. Di encamê de pergal hildiveşe û Îran ber bir demokrasiyê ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xenerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tên askirin. Amerîka bi hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya ji bo komençekdar endî rojilata navîn kembike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilweşîna sistîmê û birevebirîna leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik e. Pergal ji ber xenîşandana lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birevebirîneke leşkerî ya cî supaya pastarana Îranê pek tevera vakirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û çîranê xwe dike. Îranê eşkerekî diye ku tilyavan li ser tetikeyê. Herçend İran nikarebe li beramberî hêza Amerîkayê bisekinecî, dikare bi mûşekên balîstîk û dronê xwe baregehên Amerîkayê yên li Qeter û Behrênê û bi nesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayînkirîna kenda ve. İran dikare tengava Hurmuzê mayîn bike. Cîsedî bîstê îxraçata gaza xezayî û cîsedî 20-25 nefta çihanê divê tengavere derbastî be.
ev yek de bandoreke giran li bazirganiya cihane û bîhaye nefte bike. Binavkirina keştiyeke şera Amerika'ye. İran dikare bireye erişen bikom em bi dron û boten torpido keştiyeke Amerika'ye bike hedef. Ev yek de cibo Amerika'ye bibe şermezariyeke mezin. İlveşina pergale û kaos. Ev metirsiye heri mezine ku velaten veki Erebistana Siûdî ceditirsin. Dibekuli İranê şere navxveyî derkeve û Kurd, Beluç û okemneteveyên din cibo parastînaxe bikevin nav şeren çekdarî û krizeke miroviya mezin û koçberî çebibe. Amerika hezaxeya leşkerî zêde dike. Amerika bi avayekî birekûpek hezaxeya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendên leşkerî yên Amerikayê li rocîlata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeyde ya Qeterê hezar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastîna asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîrhîlgîra USS Abraham Lincoln ber bi herême ve bireketiye. Di navê fîloyê de sê keştiyên şer em bi mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda İranê û got eger li hevkirîn çenebe êrişa bêde gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha passaran li lîstê rehkîravên terorîstê de tomar kir. Wezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derhêq tomarkirîna navê spaha passaran li lîstê rehkîravên terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirîn. Ev biryara siyasî li dema kombûna wezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hatedan. Pêkara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirîn ku li rocên bêde rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryarê bê tevafkirîn. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çend demcîmeran berî niha katalogek nû li dorpêçên bi dîcê hecmarekes û da mezraveyên ser bi rejima Îranê xîstînevarê çî biçêkirîne. Şîrovekarên siyasî vê pengavê binîşaniyek bo zêdebûna gîvaşên navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihesibînin. û li ser vê baveriyê ku tomarkirîna spaha passaran li lîstê rehkîravên terorîstî bikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîre li pêxre bîne. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xenîşanderan bastarên rîçma Îranê xîst lîsteyê rexîstînên terorê. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê Kacakallasê got pergale ku bi hezaran xelkê xedîkuce daviya xwe amade dike. Bi vê biryarê re pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîde û Daişê. Digorî amarên saziyên mafên mirovan di xenîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêcin dibe ku ev hecmar bigîhe 2005 cihêla din ve deselatdarên Îranê cî berî destûpêxa ledane hewşin xedîdîn û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. Vezîrê karên derve yê Îranê Ebas Eraxçî ra gihan ku hözen van ji bo bersivdayînê amadane. Eraxçî deyîro serdana Tirkiyeyê kir. Vezîrê karên derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan cî diyar kir ku Tirkiye ji bo çareserkirina vê krîzê bi rêya diyalogê amadeyê alîkariyê bike. Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan cî berê gotî bû ev bi çavekî Erenî li senaryoyê mîdaxseleyê derve ya li ser Îranê nanerîn. این مردم که خودشون شاهد این همه دیکتاتوری و ظلم و ستم بودن از طرف این دو حکومت حالا دوباره به دنبال یک فرد بگردند. مردم به نظر من حکومتی غیر از رژیم پهلوی و حکومتی غیر از رژیم جمهوری اسلامی میخواند. حکومتی که اونها با نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشند، حکومتی که دموکراتیک باشه. و سکولار باشه، این در آقای رضا پهلوی دیده نمیشه. به ویژه که الان در این جزوه‌ای که منتشر کرده، فکر میکنم اسمش اگه اشتباه نکنم دوران اصرار هست، هیچ مسئله از آزادی و دموکراسی و اینها
نیست. به ویژه محتوای این دفترچه برای ملیت‌های ایران یک مسئله بسیار جای نگرانیه. در چه شرایطی حاضر میشین ائتلاف بکنید؟ ببینید مسئله ما ملیت‌های ایران و به ویژه مردم کرد، خواستهای ما ورای اینکه از خارج چطور برای ما تصمیم بگیرند، چی را به وسیله رسانه‌های گروهی میخواهند به کرسی بنشانند، برای اینه که خواست ما مشخص و روشنه. هر کسی، هر حکومتی که تو تهران بنشینه، اگر خواستهای این ملیت ها را برآورده نکنه، اولا اتحاد به وجود نمیاد، دومی که مردم نمیتونن در اداره کشور و مناطق خودشون اختیاراتی داشته باشند. بنابراین دلیلی وجود نداره اینا قبول بکنن. حالا فرض کنیم یک نیروی خیلی نیرومندی مثل آمریکا یکی را میاره مینشونه رو تخت سلطنت مثل آقای پهلوی، ولی این به معنای این نیست که مردم این را قبول دارن. من فکر میکنم آینده ایران اگر بخوایم در صلح و آرامش باشه و این تجربه های زمان پهلوی و زمان جمهوری اسلامی را دوباره آزمایش نکنه، بایستی مردم در اداره کشور شریک باشند، نه اینکه یه نفر یه گروه بیاد بنشینه بقیه را دوباره به حاشیه برانه. یعنی فکر میکنید که اونها دارن بقیه رو به حاشیه میرونن؟ یعنی اینطور دارید میبینید؟ من از این جریان رو از محتوای این جزوه‌ای که مطالعه کردم نه شک ندارم، مطمئنم اگر در این چهارچوب آقای رضا پهلوی برگرده یا هر کسی دیگری، مردم ایران به ویژه ملیت‌های ایرانی چیزی به جز آنچه در زمان سلطنت پهلوی و زمان رژیم جمهوری اسلامی به دست آوردن به دست نخواهند آورد. تروریستی شناختن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران. اتحادیه اروپا پس از چندین سال بررسی و ارزیابی درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، سرانجام روز پنجشنبه 9 بهمن ماه وزرای امور خارجه این اتحادیه تصمیم گرفتند سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. شایان ذکر است که پیشتر کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، لیتوانی، اکوادور و پاراگوئه کلیت سپاه پاسداران و کشورهای عربستان سعودی، بحرین و آرژانتین نیز سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. این تصمیم اتحادیه اروپا که بیانگر موضع و اراده 27 کشور اروپایی عضو این اتحادیه است، واکنشی است به سرکوب خونین خیزش مردم ایران در اعتراضات دی‌ماه. اعتراضاتی که طی آن هزاران تن از مردم معترض و تظاهر کننده هدف شلیک مستقیم قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند. سپاه پاسداران که مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 به فرمان خمینی
و با هدف صیانت از انقلاب اسلامی تأسیس شد، در طول 47 سال حاکمیت این رژیم نقش اصلی را در سرکوب تمامی اعتراضات و تظاهرات‌های داخلی ایران ایفا کرده و در خارج از کشور نیز صدها تن از مخالفان سیاسی رژیم را ترور کرده است. سپاه پاسداران از جمله نیروهای اصلی بود که پس از فتوای خمینی و صدور فرمان یورش به کردستان به این منطقه حمله ور شد و صدها فاجعه قتل عام و هزاران جنایت را در کردستان را رقم زد. نوروز خونین سنندج در سال 1358، تهاجم و محاصره 24 روزه شهر سنندج و کشتار و زخمی کردن هزاران تن از شهروندان این شهر، نسل کشی و کشتار جمعی در روستاهای قارنا و قلاتان و همچنین به آتش کشیدن و آواره کردن مردم در دهها روستا و مناطق دیگر کردستان تنها بخشی از کارنامه تروریستی سپاه پاسداران در کردستان طی سالهای آغازین تأسیس این نهاد است. در طول 47 سال فعالیت سپاه پاسداران، کردستان و جنبش کرد بیشترین سهم را از تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران توسط این نهاد داشتند و در این میان حزب دموکرات بیش از همه هدف قرار گرفته است. حزب دموکرات و جنبش کردستان 47 سال است که در خط مقدم نبرد با این سازمان تروریستی قرار دارند. سپاه پاسداران با تصمیم عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی، دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب را در ریان و بر سر میز مذاکره و دکتر صادق شرفکندی دبیر کل حزب به همراه هیئت همراه ایشان را در رستوران میکونوس برلین ترور کرد. جنایات سپاه پاسداران تنها به سرکوب مردم در داخل ایران محدود نشده است، بلکه این نهاد در خارج از مرزها نیز از طریق سپاه قدس و با تأسیس و حمایت از چندین گروه دیگر از جمله حزب الله لبنان و همچنین با مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه مستقیما در کشتار صدها هزار نفر نقش داشته و عامل آوارگی میلیون‌ها انسان از خانه و کاشانه خود بوده است. حزب دموکرات کردستان ایران ضمن استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تروریستی شناختن سپاه پاسداران بر این باور است که این تصمیم اگرچه دیر هنگام اما کاملا بجا و ضروری است. ما باید به سوی روزی گام برداریم که تمامی آمران و عاملان اصلی کشتار مردم بی‌دفاع و بیگناه کردستان، ایران و کشورهای منطقه در دادگاه‌های داخلی و بین المللی به سزای اعمال و جنایات خود برسند. حزب دموکرات کردستان ایران، هیئت اجرایی، 10 بهمن ماه 1404 خورشیدی. بنابراین فعالیت ما و چگونگی برخورد ما با سناریوهای بسیار نامشخص در آینده اینه که در هماهنگی و همکاری با بقیه
ملت‌های مختلف ایران، سازمان‌ها و احزاب مختلف ایران، جریانات مختلف در گفتگو و مذاکره باشیم. همونطور که من دوباره قبلا هم اشاره کردم، مردم در ایران نگران هستن، جامعه بین‌المللی تا اندازه‌ای دست به عصا میره و یکی از علتاش همینه. من فکر می‌کنم مردم ایران همشون صرف نظر از این تنوعات ملی، مذهبی، سیاسی دنبال این هستن که چگونه همه با هم بتونن یه ایرانی رو درست بکنن و در اون شرایط بسیار نامشخص یه امنیت نسبی برای مردم ایران درست بکنن که ما گذار این دوران گذار به دموکراسی و استقرار نظم و امنیت رو در ایران تصویر بکنیم. ما حزب دموکرات در این رابطه قبلا هم کار کرده، حالا در تماس و گفتگو هستیم با سازمان‌ها و احزاب مختلف و در کردستان خوشبختانه آمادگی زیادی داریم. کردستان تجارب بسیار زیادی در چگونگی سازماندهی خودش، درست کردن احزاب، در چگونگی تعامل با جریان‌های سیاسی دیگر در سراسر شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید غنچه گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسای رونی کشید دورا شهید قامتی چیایا دجمن لاستی زبونا شهید ما مستیفر بونا شهید ما مستیفر بونا شهید تنیا یک جستیا شهید تنیا یک جستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا
شهید بوزامي درال جارقي موقفنا لي برا ببارقي شهید بوزامي درال جارقي موقفنا لي برا ببارقي بدواها ناسا بدوا زربيدو موخي نقا شي رجاينا وقو بدواها ناسا بدوا زربيدو موخي نقا شي رجاينا وقو ويسكفا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا ويسكفا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا سندم بو سنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتاكم آبي سندم بو سنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتاكم آبي قطرا بقطرا خوين ونكم طولت بسينم ندوش مناكم قطرا بقطرا خوين ونكم طولت بسينم ندوش مناكم شهيد 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 Come on.
Daxuyaniya Hizba Demokrata Kurdistan Iranê PDK'î liderhek biryara Yekîtiya Ewropayê bona bî terorîst nasandina Sipaha Pasdarana rejîma Îranê. Yekîtiya Ewropayê piştî çend salan nîkaş û nirxandin li ser bî terorîst nasandina Sipaha Pasdaran, di dawiyê de roja pençemê nehê Rebendanê, vezîrên derve yên vê yekîtiyê biryar dan ku Sipaha Pasdaran bişin nav lîsteya rêxistinên terorîstî de. Diyare ku bere jî Wêlatên Amerîka, Kanada, Avustralya, Litwanî, Ekwador û Paraguay jî Sipaha Pasdaran bî tevawî hîstîbûne, nava lîsteya rêxistinên terorîst de. Herwîsa Erebistan, Behreyên û Arjantînê jî Sipaha Quds, baska leşkeriya derveya Sipaha Pasdaran hîstîbûne nava lîsteya terorê de. Ew biryara Yekîtiya Ewropayê, ku helwest û biryara 27 wêlatên endamên nava Yekîtiya Ewropayê de ye, vekî bertek li derhek tepe serkirîna bîxwîna serhîldana şelkê Îranê dî nerazîbûnên meha beframbar de ye, ku bî hezaran swê nîşanderin nerazî, bî çekan hatîne kuştin û jiyana wan jî wan hat standin. Sipaha Pasdaran, ku piştî demeke Kurd jî serkeftina şoreşa gelen Îranê, di sala 57 de bî fermana Xumeyni ji bo parastina şoreşa İslamî hate damezrandin. Bî direjahiya 47 salên destîlatdariya rejîmê de di tepeserkirîna hemû nerazîbûn û swê nîşandanên navşweyî yên Îranê de rolek sereke lîstî ye. Herwîsa li derveyî wêla çî sedan kes jî dijberên siyasî yên rejîmê teror kirîne. Sipaha Pasdaran yek ji wan hêzên sereke bû ku piştî fetwa û fermana Xumeyni êrişî Kurdistanê kir û sedan trajedî, komkujî û hezaran cinayet û tawan li Kurdistanê afîrandin. Newroza xwînîna Sineyê di sala 58 de. Êriş û dorpêça 24 rojana bajarê Sineyê. Kuştin û birindarkirina hezaran kesan jî xelkê vî bajarî. Hervîha kîrkirin û komkû jî li gundên karne û kelatan û şevîtandin û kawîlkirina dehan gund û deverên din û koçberkirina şelkê dinên Kurdistanê, tenê beşek jî karnameya terorîstî ya Sipaha Pasdaran li Kurdistanê, di salên destpêkî yên damezrandina wê rêxistinê ye. Di direcahiya 42 salên çalakiyên Sipaha Pasdaran de, para herî mezin jî terorîzma devletî ya Komara İslamî ya Îranê û Sipaha Pasdaran ber Kurd û tevgera Kurdî keftî ye. Di nav tevgera Kurdî de jî bî taybetî Hizba Demokrat. Hizba Demokrat û tevgera Kurdî 47 salên li xeta pêşîna şerê li dijî vê rêxistina terorîstî de ne. Sipaha Pasdaran bî biryara berpirsên herî serveyên Komara İslamî, li Vîyenê li ser masaya gotûbêje Dr. Ebdulrehiman Kasimlo, sekretêrê giştî vê hîzbê, û herwîsa li Berlîna Almanê, di restorana Mikonosê de Dr. Sadik Şerefkendi, sekretêrê giştî vê hîzbê, digel endamên şanda Hizba Demokrat teror kirin. Cinayetên Sipaha Pasdaran tenê bî tepeserkirina şelkê navsweyî Îranê re sînordar nabe. Belkû li derveyî sînorên velat jî bî rêya Sipaha Quds û bî damezrandin û piştîvanîkirina gelek rêxistinên din vek Hizbullaha Lubnanê û bî dest deverdan di karûbarên navsweyî yên velatên herêmê de, rasterast di kuştina sedan hezar kesan de berpirsiyare û bûye sedema koçberbûn û derbederbûna milyonan kesan jî velatên wan. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, tevî pêşwazîkirin jî biryara Yekîtiya Ewropayê, bona bî terorîst nasandina Sipaha Pasdaran, di vê baweriyê de ye, ku ew biryar her çikas dereng jî hatî bedane, biryarekî rast û bicî ye. Di vê ember bî rojen ku hemû ev kesên ku fermandar û encamdarên serekê yên kuştin û komkujiya şelkê bi destîlat û bêberevanê Kurdistan û Îran û velatên herêmê bûne biçin. Û di vê ev kes li dadgehên navsweyî û navneteveyî de li gorî cinayetên swê bigihîcin, sîzayê cezayên swê. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, desteya karêgirî dehê Rebendanê 1404.
Oh, made it!
صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوید. ما را از اعدام نترسانید، از کشتن نترسانید، از سوزاندن نترسانید. ما را سال هاست که کشته اید، سوزانده اید. این ما سال هاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته ایم. این ما سال هاست که مرگ خود را در مشت می فشریم. شما برای غارت هرچه بیشتر ما چاره‌ای جز کشتن و سوزاندن ما نداشته و ندارید و ما برای فروپاشی شما چاره‌ای جز تن سپردن به مرگ و آتش نداریم. پس بکشید ما را، بسوزانید ما را، اما همزمان به خاکستر ما نیک بنگرید که از میان خاکستر ما جوانهایی سر برمی آورند که زبانشان زبان دیگری است و شما با همه یال و کوپالتان نه که درکی ما نداشته و ندارید، به دست همانان زودا به گور خود کنده خود سرنگون می شوید. اینها که من نوریزاد میگویم هیچ تهدید نیست. صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوید. ما سوختگان به جایی رسیده ایم که ترس از ما میترسد. باور ندارید؟ پس بکشید ما را، بسوزانید ما را. جوانهای برخاسته از خاکستر ما برای سرنگونی شما دورخیز کرده اند. این شعار نیست، تهدید نیست، سرنوشت محتوم و شایسته شمایانی است که تا توانسته اید از ما غارت کرده اید، ما را سوخته اید، آبروی ایران و ایرانی برده اید. اگر نمیدانید بدانید ما ایرانیان زنده تر از آنیم که با هزار بار مردن از پا درآییم. باشید و تماشا کنید. محمد نوریزاد.
خوێندەکاران چەند کۆمبوونن نێریزایەتی لی دەرهێک جینایەتên rejîmê lîdarkîstin. خوێندەکاران لی چەند بەژاران de بۆ نیشاندانا نێریزایەتیە کوێ لی هەمبەر هۆڤیتی û جینایەتکاریên rejîmê û کuştîna xelkê بتایبەت خوێندەکاران û پزیشکان لی سەر شەکەمان لی ناڤمال û nexweşxaneyan kombûnin berfîre hin nêrizayetiyê lîdarkîstin û ya da şehîdên serhîldanê bîbilind ragirtin. Lî bajarê Meşedê de bî beşdariya hezaran kes jî خوێندەکاران kombûn û mangirtînek berfîreh bo vebîranîna ya da şehîdên serhîldanê û şermezarkirîna cinayetên hovaneyên rejîmê lî zanîngeha zanîstên pizîşkî bi rêveço û van خوێندەکاران kîncên rêş bî nîşaneya tazîgirtîn bo van şehîdên azadiyê lî kuê kirîbûn. Hervîsa خوێندەkarên zanîsta pizîşkî lî bajarê Şîrazê bo nêrizayetiya xwe lî hember bîn çavkîrin û sepandîna sîza bo ser pizîşkan û çand jî destana çîhê şîk û guman a duya خوێندەkarên zanîsta pizîşkî lî zanîngeha pizîkî ya Tehranê kombûneke berfîreh lî zankoya pizîşkî lî zanîngeha zanîstên pizîşkî ya bajarê Şîrazê de lî darxîstin. Ordugaheke خوێندەوانان لی پارێزگەها لوردستانê ji aliyê rejimê ve vekgirtîgeh tê bîkaranîn. Pêka raporên belavbûyî û gotina xelkê devere beşek jî binçavkiriyên ji aliyê hêzên îtilat a spaha pasdarana terorîst ve hatîne girtin û nasnameyên van lî sîstema fermî ya dadgehên rejimê lî parêzgeha Luristanê de nehatîne tomarkirin. Lî ordugaha خوێندەvan a bî navê ordugaha Kemalwend. A bajarê Kuremabadê ku lî 5 kilometrîya rêya Kuremabad Burûcerd de ye hatîne ragirtin. Pêka wan raporan binçavkirî lî Suleyên Verzîşî yên vê ordugahê lî tenîşta zanîngeha Azad de hatîne ragirtin û lî cêr îşkence û givaşandene. Pêka wan raporan kelkê deverê dane zanîn ku hatînûçûneke zêde ya hêzên spaha pasdaran a terorîst lî vê ordugahê de heye û beşek ji wan hêzan lî derdora cihê razana vê ordugahê de cihgîr bûne. Eger hebûna girtîgehên nî hene bi rêjeyeke nexuya jî binçavkiriyên tomarnekirî lî cihên din de jî heye û rejîmê hejmareke zêde jî serhîlderan bêsirûşûn kirine û kedera wan neroh ne. انجمن گرتین سیاسی این روجلت کردستانه راپور هیوا کانونا پاشین 2026 بلاو کر. خوراگیری
Ev rapor li ser velatiyên Kurdên Rojhilatê Kurdistanê ku li xwe nîşandanên hêva beframbar û rebendana 1400 çara rojî de li Îran û Rojhilatê Kurdistanê de ye, ku hatine girtin û kuştînê pêka amarên Encûmena Girtiyên Siyasî yên Rojhilatê Kurdistanê hatine tomarkirin, ku pêşçeke zêde jî vê raporê ev e. Pêka vê raporê, nasnameyên 219 velatiyên Kurd hatine eşkerekirin, ku jî aliyê hêzin tepeserker en spah pasdarana terorîst ve li Rojhilatê Kurdistan û Îranê hatine kuş. Tin pîraniya wan jî bar parêzgehên Rojhilatê Kurdistanê ne. Çarta yek beşayek dîde xuya ku. Kirmaşanj kesan 64 li ser sed, îlam 24 kesan 11 li sed, Sîne 15 kesan 7 Urmiye 11 kesan 5, Khorasan 8 kesan 4 li sed, Hemedan 5 kesan 2 Lulistan, İhsan 1 kesan 1 li sed, Tehran 1 kesan 1 li, Kezwen. Hinek jî wan cin û zarokên cêr temenê 18 saliyê de ne çarta hecma, erdu beşadu. Ji 319 mêrên ku hatine kuştin, yazde jî wan cêr temenê 18 salî de bûn û jî 20 cinên ku hatine kuştin, 4 jî wan cêr temenê 18 salî de bûn. Li nav van de zarokekî 3 salî jî hebûye. Pêka amarên Encûmena Girtiyên Siyasî yên Rojhilatê Kurdistana girî, 390 kes anku, 317 mêr, 16 jî wan cêr 18 salî ne û 20 cin, yek jî wan cêr 18 salî de ye, hatine girtin. Xweragiriyê eşkere kirin. Çarta se beşa se velatiyên Kurd en ku li hêva kanûna paşîn de hatine girtine. İlam 306 kesan 43 li ser sed. Kirmanaşan 307 kesan 28 li sed. Sîne 17 kesan 19 li sed. Urmiye 35 kesan 9 li sed. Khorasan 8 kesan. Tehran 1 kesan nêzî 0 li sed. Gilan kesan nêzî 0 li sed. Eva ku cihê lêhurbûn û balkêşandinê ye, evevî kutbûna internetê mikabin, niha jî şûna cinayetên rejîma İslamiya Îranê bi tevavî eşkere nebûne. Pêka raporan, zêdetir jî 40,000 li seranserê Îranê de hatine kuştin û bi dehan hezar kes birîndar bûne ku jî tirsê binçavkirîne, nekarîne serdana nexweşxaneyan bikin û bi tenê çareseriya destpêkî bo wan hatiye kirin û egera çancî destana wan û zêdebûna amara kurbaniyan gelek zêde ye. Li vê heyamê de, rejîma Îranê kutbûna internetê vek derfetek bi kar aniye û bi dehan kes di girtîgehan de bi tohmetên çûrbecûr bi darvekirîne, li nav van de du girtiyên oliyên Kurd en bi navên Amanc Karvançî û Erselan Şehî hene. Li vê navberê de, rekiravên mafên mirovî û malbatên girtiyan Nîgeranên ku rejîma Îranê de li xwe nîşandanên beframbarê de girtiyan bi darvekê da ku tola şikestên xwe yên siyasî hil de. Lewma rêceya kuştîna xwe nîşanderan rojane zêde dîbe. Tebînî ev amara li berdest, amara dawî nîn û haletên ku heta nîha hatine tomar kirin, ku heta heta 31 kanûna paşin 2026 hatine piştrast kirin, lewma ev rêje û amara rojane zêde dîbin. Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that, sir? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that. But we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days. And hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right.
has been a model that we've been looking up to. We have many challenges, but our goal is to move forward. داخویانیا حزب دموکرات آ کردستان ایرانه لدر حق بریارا یکیتیا اروپای بونا به تروریست ناساندنا سپا پازداران آراژیما ایرانی. یکیتیا اروپای پشتی چند سال نقاش و نرخاندن لسر به تروریست ناساندنا سپا پازداران داویه ده روژا پنجشنبه نه ریبندانه وزیر دروین و یکیتیه بریاردان که سپا پاسداران بخنن نوا لیسته یا رخصتین تروریستی ده. دیاره که برژی ولاتین وکه آمریکا، کانادا، استرالیا، لیتوانی، اکوادور و پاراگوئه سپا پاسداران به تواوتی خصبونن نوا لیسته یا رخصتین تروریستی ده. هر وسا عربستان، بحرین و آرژانتین جی سپا قدس باسکال لشکریا درویا سپا پاسداران خصبونه نوا لیسته یا ترور ده. او بریارا یکیتیا اروپای که هلویس او بریارا 27 ولاتین اندام این نوا یکیتیا اروپای ده وکی برتگ لدر حق تا پسرکرنا بخوین آسر هلدان خلک ایرانه ده نرازیبون مها بفرانبار ده که به هزاران خونیشاندر نرازی به چکان هات نکشتن و جیانوان جوان هات ستاندن. سپا پاسداران که پشتی دمکی کرد جسرکفنا شورشا گلن ایرانه ده سالا 57 ده به فرمان خمینی جبو پاراستنا شورشا اسلامی هاد دامزراندن. به درجاهیا 47 سالن ده سالاداریا رژیمه ده تپسر کرنا همون نرازیبون و خونیشاندان نوخوین ایرانه ده رولکی سرکلیستیه. هروسا لدروی ولاد جی صدان کز جدجبرین سیاسین رژیمه ترور کرنه. سپا پاسداران یک جوان هزین سرکه بو که پشتی فتوا و فرمان خمینی ایرشی کردستانه کر و صدان تراژدی کمکوژی و هزاران جنایت و تاوان لکردستان آفراند. نوروزا خوینین آسنه ده سالا 58 ده ایرش و دورپیچا 24 روژی آباجار سنه کشتن و بریندار کرنا هزاران کس جخل کبی باجاری هر وها قرکرن و کمکوژی لگند قارنه و قلاتان و شوطاندن و کاول کرنا دهان گند و دورندن و کوچبر کرنا خلکی دنین کردستانه تنه بشک جکارنامه تروریسیا سپا پاسداران لکردستانه ده سالین دسپیکین دامزراندنا ویر خستنیه. بدرجاهیا 47 سالن چالاکیا سپاه ده پارا هری مزن جه تروریزما دولتیا کمارا اسلامیا ایرانه و سپاه پاسداران بر کرد و توگرا کرد کتیه. دناوا توگرا کردی دجی به تایبتی حزب دموکرات. حزب دموکرات و توگرا کردی 47 سالن لخطا پیشین آشار لدجی ویر خسنا تروریستی دنه. سپاه پاسداران به بریارا برپرسین هری سروین کمارا اسلامی لویانه لسر میزایا گوتوبیجه دکتر عبدالرحمن قاسملو سکرتیر گشتی و حزبه او هر وسا لبرلین آلمان در رستوران میکونوس ده دکتر صادق شرفکندی سکرتیر گشتی و حزبه دیگل اندام شان دا حزب دموکرات ترور کرن. جنایت سپاه پاسداران تنه به تپسر کرنا خلک نوخوین ایران را سنوردار نابه. بلکو لدروی سنورین ولاد جی برای سپاه قدس او دامزراندن و پشتیوانی کرنا گلک ریخستنین دن وکه حزب الله لبنانه او به دسته وردان ده کاروبار نوخوین ولاتین هرمه ده راست راست ده کشتنا 100,000 کسان ده بر پرسیاره او بویا صدما کوچ بربونو در بدربونا میلیونان کس لولاتین وان. حزب دموکراتا کردستان ایرانه تبی پیشوازی کرن جبریارا یکیتیا اروپای بونا به تروریست ناساندنا سپاه پاسداران دوی باوریه ده که او بریار هر چقاس درنجی هات بدن بریارک راست و بجیه. دوی امبر بروژن که همو او کسین که فرماندار و انجام درن سرکیین کشتن
او کمکجیا خلکی بێدەسەڵات و بێبەڕەوانên کوردستان و ئیرانê û welatên herêmê bûne biçin û divê ew kes li dadgehên navxweyî û nawnetewî li gorî cinayetên xwe bigihêjin sezayên cinayetên xwe. Hezba Demokrata Kurdistana Îranê desteya kargerî dihê rêbendana 1404-an. مگوتم بوام تونی مگوتم برارم تونی مگوتم بوام تونی مگوتم برارم تونی برارم نمردم ای فلک زمد زمین بروه با تخت گرده پلی بمیرم با که بی کرم خوار که بی برارم با که بی کرم خوار که بی برارم دل عالم می سوزد سیحان زارم سخما چی مکسی ناغ نسوخم سخما چی مکسی ناغ نسوخم
حبسم حالی منه حبسم حالی منه بازم گرخته Herkes odaya peki arkasından herkes. Herkes maçı da tek oldu peki. Aman. Aman hadi.
Rojima rojina u rozem ima Kurdin soranima Kurmançla kulorima Zazabadini u feylima Bivakimin ma cangimin ta ahiri giyanman Her azadin iştiman Serberzi ey velatman Serberzi ey velatman Lima lorin lima lakin lima görre agerin Bengali wa Rojava Bengali wa Rojava Bengali wa Kurdistan Bengali wa Kurdistan Bengali wa Rojava Bengali wa Rojava Bengali wa Kurdistan Bengali wa Kurdistan Jolani Rojala tu Rojavaya yek khachi Kurdana Bakuru başurla dilma debi yek avvelatma Tar velatan tar ne yaran yek velati Kurdistan Hazar roja hazar sala şerdake illo velatman Kat halnayin kat natirsin nema şeru sarbastin Peşmergeyn u gerillayin şervanin nav meydanin Basar şaraf veylede rizgar ilaha muşaran La dasti dujmin berdadre Badasti ma rizgar dakre Badasti ma rizgar dakre Min soranim min badinim şoreş geri kurdani Her azadi Kurdistan Şerdake lo azabi Rojhalatu Rojavaya yek khachi Kurdana Bakuru başurla dilma Debiya yek avvalatma Egera êrîş û şer navbera Amerîka û Îranê wê newbêhna şer li Rojhilata Navraz zêdetir bûye, dewletên Yekbûyên Amerîka dîvan rocan da xwe ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bîncî, encamên vê êrişê gelekî nediyarên. Eger dîxuleka Davîdê li hevkirinek çênebe û Serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê êrişî baregehên supaya pasdarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navendên mûşekên balîstîk û bernameyên nukleeriye Îranê dikin. Di encamê de pergal hildiveşe û Îran ber bir demokrasiye ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xenerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tên askirin. Amerîka bi hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya ji bo komençekdar endî rojilata navîn kêm bike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilweşîna sistîmê û birêvebirîna leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik. Pergal ji ber xenîşandana lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birêvebirînekê leşkerî ya cî supaya pastarana Îranê pek tevere vakirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û çîranê xwe dike. Îranê eşkerê kiriye ku tilyavan li ser tetikeyê. Herçend İran nikaribe li beramberî hêza Amerîkayê bisekinecî, dikare bi mûşekên balîstîk û dronê xwe baregehên Amerîkayê yên li Qeter û Behrênê û bi nesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayînkirîna kenda ve İran dikare tengava Hurmuzê mayîn bike. Cîsedî bîstê îxraçata gaza xêzayî û cîsedî bîst nefta çihanê divê tengavere derbastî be. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya çihanê û bîhaye nefte bike. Binavkirîna keştiyeke şer Amerîkayê. İran dikare birêya êrişên bikom em bi dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde ji bo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezîn. İlveşîna pergalê û kaos. Ev metirsiya herî mezîne ku welatên vekî Erebistana Siûdî cedîtirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din ji bo parastina xwe bikevin nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezîn û koçberî çebibe. Amerîka hêza xwe ya leşkerî zêde dike. Amerîka bi avayekî
li bire kupek hezaxeya li hereme zede dike. Niha neziki 5000 karmende leşkeri yên Amerikayê li rojilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeyde ya Qetere 1000 leşker hene. Amarên peykan nişan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafît hilgîra USS Abraham Lincoln ber bîhereme ve bîreketiye. Di navê filoyê de sê keştiyên şer em bî mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke bînaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda İranê û got eger li hevkirîn çenebe êrişa bêdê gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha pasaran li lîstê rehkîravên terorîstê de tomarkir. Vezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derhêq tomarkirîna navê spaha pasaran li lîstê rehkîravên terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirîn. Ev biryara siyasî li dema kombûna vezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hatedan. Pêkara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirin ku li rocên bêdê rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryarê bêtevavkirin. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çend demcîmêran berî niha katalogek nû li dorpêçên bi dîcê hecmarekes û da mezraveyên ser birêcima Îranê xistînevarê çibîçêkirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê binîşaniyek bo zêdebûna gîvaşê navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihesî binin. Û li ser vê baveriyêne ku tomarkirîna spaha pasaran li lîstê rêkîravên terorîstî bikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîre li pêxre bine. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xenîşanderan bastarên rîçma Îranê xist lîsteyê rexistînên terore. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê Kacakallasê got pergalê ku bî hezaran xelkê xedîkuce daviya xwe amade dike. Bî vê biryarê re pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Digorî amarên saziyên mafên mirovan di xenîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêjin dibe ku ev hecmar bîgihe 2000 û 5000 cihêla dîn ve deseladarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşin xedîdîn û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. Vezîrê karên derve yê Îranê Ebas Eraxçî ra gihan ku hözen van ji bo bersivdayînê amadane. Eraxçî deyro serdana Tirkiyeyê kir. Vezîrê karên derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan cî diyar kir ku Tirkiye ji bo çareserkirina vê krîzê bîreya diyalogê amadeye alîkariyê bike. Serokomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan cî berê gotîbû ev bi çavekî erênî li senaryoyê mîdaxseleyê derve ya li ser Îranê nanerîn.